Mwiriwe muraho, njye ndi Betty. Ndagushimira wowe tugiye kubana muri iyi video, amahoro y'Imana abane nawe. Uyu munsi twabazaniye urutonde rw'amazina 15, amazina wakwita abana b'impanga, impanga z'abahungu. Ntucikwe. Betty Vlog 1. Ku mwanya wa 15 turasanga amazina Arden na Jayden. Arden ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Bwongereza bwa kera, rikaba risobanuye inshuti ya kera. Naho Jayden ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye gushimira, ryanasobanura ko Imana ari umucamanza. Ku mwanya wa 14 turasanga amazina Jameson na Harrison. Jameson ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye usaba, ryanakomoka mu Bugiriki aho ryasobanura Imana irarinda. Naho Harrison ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Bwongereza bw'Amajyaruguru, rikaba risobanuye ngo umuhungu wa Harry risobanura umukuru w'umuryango. Harrison, umuhungu w'umukuru w'umuryango. Ku mwanya wa 13 turasanga amazina Owen na Rowan. Owen ni izina ry'abahungu, gusa ryahabwa n'abakobwa, rikomoka Irelandi, rikaba risobanuye indwanyi, ryanasobanura uwavutse neza. Naho Rowan naryo ni izina ry'abahungu, naryo rikomoka Irelandi, rigasobanura nk'impanga yaryo indwanyi, rikaba ryanasobanura uwavutse neza. Dukomereje ku mwanya wa 12 aho dusanga amazina Ronan na Roman. Ronan ni izina ry'abahungu, rikomoka Irelandi, rikaba risobanuye ikimenyetso gito. Naho Roman naryo ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Balatini ku izina Romanus, rikaba risobanuye ukomoka i Roma, ryanakomoka mu Budage aho ryasobanura umugabo uzwi. Ku mwanya wa 11 turasanga amazina Jasper na Vesper. Jasper ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Bufaransa, rikaba risobanuye ibuye ry'agaciro. Naho Vesper ni izina ry'abahungu, gusa ryahabwa n'abakobwa, rikomoka mu Balatini, rikaba risobanuye inyenyeri ya nimugoroba, ishobora no gusobanura isengesho rya nimugoroba. Kadukomereze ku mwanya wa 10 aho dusanga amazina Dylan na Declan. Dylan ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Bwongereza bwa kera, ryanakomoka Irelandi, rikaba risobanuye uwavukiye ku nyanja, ryanasobanura urukundo cyangwa se ubudahemuka. Naho Declan ni izina ry'abahungu, rikomoka Irelandi, rikaba risobanuye umuntu w'amasengesho cyangwa se ukunda gusenga. Ku mwanya wa 9 turasanga amazina Ethan na Atini. Ethan ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye gukomera cyangwa se kwihangana. Naho Atini ni izina ry'abahungu, gusa ryahabwa n'abakobwa, rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye ubwenge, ryanasobanura ubutwari. Dukomereje ku mwanya wa 8 aho dusanga amazina Divan na Daven. Divan ni izina ry'abahungu, rikomoka muri Afurika, ryanakomoka mu Budage, rikaba risobanuye indwanyi ifite imbaraga. Naho Daven ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye umukundwa. Ku mwanya wa 7 turasanga amazina Finn ndetse na Gwyn. Finn ni izina ry'abahungu, gusa ryahabwaho n'abakobwa, rikomoka Irelandi, rikaba risobanuye ibyiza cyangwa se kwera. Naho Gwyn naryo ni izina ry'abahungu, ryahabwaho n'abakobwa, rikomoka mu Bwongereza bwa kera, rikaba risobanuye nabyo ibyiza cyangwa se kwera.
Ku mwanya wa gatandatu turasanga amazina Brady na Grady. Brady ni izina ry'abahungu gusa ryahabwaho n'abakobwa, rikomoka Irelandi rikaba risobanuye umwuka. Naho Grady ni izina ry'abahungu naryo rikomoka Irelandi rikaba risobanuye umunyacyubahiro cyangwa se uzwi. Ku mwanya wa gatanu ku rutonde rw'amazina wakwita abana b'impanga, impanga z'abahungu, turasanga amazina Bennett ndetse na Jared. Bennett ni izina ry'abahungu rikomoka mu Bwongereza rikaba risobanuye uw'umugisha. Naho Jared ni izina ry'abahungu rikomoka mu Budage rikaba risobanuye intwari. Ku mwanya wa kane turasanga amazina Kai na Sky. Kai ni izina ry'abahungu rikomoka muri Egypt rikaba risobanuye uwatoranijwe. Naho Sky ni izina ry'abahungu rikomoka mu Bwongereza rikaba risobanuye ikirere cyangwa se ijuru. Ku mwanya wa gatatu tugana ku musozo turasanga amazina Lika na Lida. Lika ni izina ry'abahungu rikomoka mu Budage rikaba risobanuye umukire, ryanasobanura umuyobozi ukomeye. Naho Lida ni izina ry'abahungu rikomoka mu Bongereza ba kera rikaba risobanuye ufite ifarashi cyangwa se utwara ifarashi. Ku mwanya wa kabiri tugana ku musozo turahasanga amazina Jax na Dax. Jax ni izina ry'abahungu rikomoka mu Cyongereza rikaba risobanuye ngo Imana yagize imbabazi. Naho Dax ni izina ry'abahungu rikomoka mu Bufaransa rikaba risobanuye umuyobozi. Dukomeje kugushimira cyane wowe udahwema kutwereka urukundo, wowe wamaze gukanda subscribe, wowe waduhaye like, wowe utwandikira muri komenti ku cyifuzo cyangwa se igitekerezo icyo ari cyo cyose, ndetse ntabwo twakwibagirwa wowe usangiza abandi video zacu. Muri abantu b'ingenzi, ibyo tumaze kugeraho byose nimwe tubikesha. Dukomeze dushyigikirane, uru rubuga ni urwacu twese. Nta gutinda ka dukomeze ku mwanya wa mbere, ari naho dusoreje urutonde rwacu rw'amazina y'abana b'abahungu, amazina y'impanga. Turasanga amazina Kirani na Nilani. Kirani ni izina ry'abahungu rikomoka mu Bugiriki rikaba risobanuye umwambi, uyu barashisha mu muheto. Naho Nilani ni izina ry'abahungu rikomoka mu Buhinde rikaba risobanuye ukwezi, ryanasobanura umuhungu mwiza. Wakoze cyane kubana natwe.